Ko kore ke hufanga mo he talamalo e whanua, ka mai ngahi talawhakatapu ko dobe, o ku wha o atu pe me he polokalamani, ka ata mo e whainga maari e koini, he whiwhini, ke whakahoko atua e polokalama mamahe koini, ko e whipotana o aki, pea mo Toketa Suliana Mone, ko e tokotaha ia, ko ne ausia a hono Toketa Filosefa, I he mala e ko ia o e lao. Kua kore ke whakaturo watu e kainga, ko maa hataki lotu, pea pehe ke he tonga ko toa pe, sola mo e wulangi, mo whanongo mai ke polokalama he whiawhini. Peta ke toki mamata mai he tau polokalama, o ku tautali rei koe I he polokalamani, ke kau mai, ke tau kau whataha I he polokalama ko ia o e whiawhini. I hene pehe, mo toki share tu pe tau polokalama, ka pau ku ke ilotoni, ke tau inasi ko toa pe manatui o ku live e te polokalama ko ini, I he Vipon Media, pesi Facebooka, pe mo mau pesi pe ko ia I he YouTube, te ke lava o mamata loa pe ai, I he taha o site ko ia, I he polokalama ko ia o e whiawhini. I he whiawhini foko whiawhia ke taitalelei, ki he polokalama, ai Toketa Suliana Mone, taitalelei koe ki he polokalama he whiawhini, pe ko whamalo lahi atu ki a te koe, I ho o tarilelei ko ia, ai hono whakawhi I koe, ke kau mai ke whaha ki talanoa mo koe, pe koe hae a loloa ki talanoa mo koe he whiawhini, ku whamalo lahi atu ki a te koe, I ho o taritari ko ia, ho o tarilelei ko ia, ke kau mai ki he polokalama ko ia, o e whiawhini. Whewhe hake Suliana, whewhe hake ngā ue pia mo e family a pina. Io, malo lele I solo pea ko whamalo lahi atu o whiu whakakawa tohu polokalama he whiawhini, pea ko kore pembua ke hufanga he whakatapu ko ke kamata akita ki polokalama ni. Ka whiwi? It's okay. Ko eka whewhe hake. Sai aupito. Kamata pe ke mau ki momoko ka ku saipe. Ko ia. Whakawhawhapito Suliana, ko hange ko lau, tu pe mo ke kamata e ta polokalama he whiawhini, ke kamata aki pe ki pui tua, me family, ko iloi pe, o ku iai pe ai family, pe me toko lahi, o ku nau lawe lelei pe koe, koe ki puri koe ke te kinau tolu, ka uhinga, ka ke kinau tolu koe, te nau mamata he polokalama, koe ke nau si mea I koe, ko uhinga ko uloto pe ke whaha, kita ki kamata pe ki pui tua, I hanga koe tu e family, tato te fito, ki he ongo mātua, pia mo siblings koe na ki tupu ai, pia pehe fo ki he kolo ko ia o kuna nanau tupu hake ai, pia mo tupu hake ai. Malo Suliana. Malo aupito solo, ko e ku tangata eiki ko whaiwhekau Toketa Fisihoi Fina Mone, ko ene hana mai wholaha mo Homa wawau mo nuku. Ko e whaiwhekau he ngai tā ulahi whaiwhatongi a hisa Suesiana tawa taina Tonga, I Tonga. Pea koe ku whine eiki, ko whae ko nunia I ka puka mone. Ko e whine ia o whaiwhekau waingalo, teta waingalo I ka puka, me I fo amotu mo tataka mo Tonga. Pea ko ene whine eiki, ana pōhiwa, me holonga wawau, ha ano mo muitoa.
taku kawai pe mo wai whinga hola ka kai ki whakahau holo Suliana I he taimi ko na whakahoko ko mea ke ngaki ewa ha kau ki wawa ne kau pe whakahau whainga mea o ku alu pe he ostaha ma whana ka ko o mai ko a historia ko pupuita ta ko kau pe mo wawa uia I he lave atu ki te ka ku malo apito ai whakahoko mai ko ai ko siblings ko ke tupu ai na mo toko fiha Suliana Aia o ku mau toko walu whakatoa, na waiho ku tunga ane e ohi, e toko tolu a lahi au, ai ko Saimone tau moe pe au, mo Feleti tau moe pe au, mo Samate moa, e pahaka i au, toko taha peho ki te hina ko Siale Tafa Mone, pea toko tau tangata lewa ike a maua ko Teisina Mone, mo Sione I ka puka Mone, mo Fisihoi Mone, Junior. Aia kone tu ko ni mahino ka te awe tu ko ni family ko se hanga o mai ko e whaifikau a ho tangata eki pe a pehe pe foki ki ho whae a pe moia me he whaifikau kone tu ko he tai nimi na ke tupu hake pe I Tonga pe na ke tupu hake pe I New Zealand I he ko foki ni ki he pui tu a koho o ako ai ko ha hala fononga koho o ako ka ko fe na ke tupu hake morini pe na ke tupu pe ko I Tonga E kai no tupu pawe I Tonga, aia nā wako he GPS whahewha mo e Tonga Side School, ai koe lahi taha wako koe he primary school ko Tonga Side School I Tonga, pe au hiki ai nei ki tau I Tupo High School, nā lotonga tuan pule ako I tangata iki, pe ka koe tau lahi mo whaka osi koe wako nei a whakanga tamak pe koe Squinsalo te, koe se fine. Pea toki hapa ki nuksi rani o form fitu mai ki heni. Ai na kai ke kau he spot ya Gonzalo te he time ko ya ko so poko a ho ni ane afi a ko mi aho again hono tolu ene ko lo o na ke ai pe ho ki time ke lava o tu ko ngawe ke lava ki sio atu ke tu nga guai ai fe o lova mo spot kai fe te ha me ke he ya Suliana tala no ai ka kai he time ko ta no spot pe le re afe ko la afe mo me ka time ko na ke Gonzalo na ke kau team spot pe na ke kau ko fai ko spot Nau kawe solo he timu sportihe ki tau, mahawe tau pe taha. Ko ia. Pea mo one lau koe i whakakakato whika a tā tāte iu. Ka ku i whawhiwhia lahi pe mamata at ki Tonga mau. Mau timu sporti koe koe se whine. Mā pe te mau toku me tāri pe a pongpongi kau. Ka ke whuwhaha hoa a ki ai mau ke whiwhia pe si atu ki mau whanau ako. Hange ka lau o te kai ke osi e ngai whainolo. Ni ihi koko te ke fulahi fe na ko ulaku. Kai pe kia ha behe atu atamaki. Ko ngā koe au pe ka pongpongi maha te nau toki koula hoko ai pe. O mai kawa Gonzalo te ia he koula hoko ko a pongpongi Suliana. Ai kone tu koe apa ke hiki koe me Gonzalo te. Koe hawa o mai ni ke le volo koe o university pa ke hoko le wai ki fe ia ai I ho ako. Ko wako lao nei ka mata pe University Waikato. Ai koe LLB, Bachelor of Laws, iai, mo Masters of Laws, pea toki hoko mo ku Toketa he lao, I'm going toki osi ono graduate. Ai koe me Waikato pe au. Iyo. Sa ia apito ko I University Waikato Suliana ko fe tau na ke Hawaii ki New Zealand na ke hiki fonua mai ki heni o whakahoko hoa ko me Tonga he osiko ko fe tau na ke Hawaii ki New Zealand. No, hiki mai he early 2000s. Mago wafe, pe wafe mataha, iyo. Ko ilo be foka ho fa matala na ke pehe fok ko ho tangata eki na ne pure ako. Ai ako ne tu ko ia pe ko mahino ka te ko ngahi kakai ko na pure ako o pau pe ke na hanga na dolo fa ai na fa na ke na o hoko atu na wako pe ko ha tu nga malunga te na wako ki ai ko ngana I tu nga malunga pe ako ho tangata eki ai ko tu ko ni ko hana ke fili ai lao ko ho mala ke ako ai ho ele lapi ko nga ko ai be foko mo ngahi mala ke he ia ko hai mea nane ai koe I ho tau pehe o ke I he Gonzalo te. Taimi foko ia, pakuto hao pe ke whanau ako I he lato he preanga Suliana I Tonga koe, nai ringa nau ki POLOKALAMA na tolu whapehe.
o wha eke atu ke whanki ta mai klasi ni ma klasi ono. Ko hai mea ke whe hoko ki ai ho fulahi. Ta mai ki reka ko whe whai whe kau. Ko whe aloa o ako haka. Ka koe hai mea na ni hanga whaka ai koe. Ke whiri e lao koe mala e ke ako ki ai ho ele pi. Na o kamata ko ako ke na wako Toketa. Na ko Toketa he tau e ua he University o Kalani. Ko Toke tā hino ia. to da singo. Pea Koe. ke lava e au e sio ko ki he mate, husino mate ko ni ngā oe whakalepi. Ke pike Koe. whai ai, ke lava ai. Tamai go loto si. Pea papahela vea ke o hiki ako lao. Pea Koe. ke fuaha uhinga ia ko so pea te u pe pau ke o alo ako lao. Koe. Ke pike fuaha. Koe. No. Mahina pe whokia he koe me koe ngahi ta whaaki pe ia tau whanongo mau pe ai he taluna kakai he university koe ako lao, koe ako ha he. Na kau e lao ia no mana koa he toko lahi na whakau kau ke ai koe ako Toketa, hange Toketa sino. Pea mo e ako pe he. Ai ako ne tuu ko he tai nimi i ho o whanonga ma koe ako lao ma o ho ele lapi. Na ke te whoki ki tonga ngā ue ai i he osiko ho a kope nei kai ki te maho whainga maari ki whoki tonga. Ne te ke whoki awe ki Tonga. Na nofai New Zealandi, pa nofai Falanse, ta nima. He na osi kwa koak na umali a wia. Pea male ta hongo fulu, pe taha. Pea whoki mai au ke o matua, like vete, pa vete amo hoa go ia. Ka haale wa ai ku PhD. We whakaukau pe ke lava o maaka ngā ue, he nei te ke ngā ue au ia. O a mai ke time ko ia. Ai koe ko fuofua ngā ue penia aku lo tonga whas osik PhD e ku whai ako lao ko he University Waikato. Koe. Ai ako ne tuu koe i ho tunga koe i he ako mo mea. Koe hae ngahi pore, challenges na ki whepaki mo ia i ho o ako. Tata pepe koe ako koe ho ako maa, pe koe ako koe ni toki. Tata i whiri koe ako toke tā koe ako loa whuki ia mahino. Pe tau e tolu, pe tau e wha. Ka koe ako loa ia, pa kei ngata hene ako loa. O wha feel he kakai e ni ihe o whangai koko ku te pouring ia kita ko te mimiko kita pe ia ma kita ko taha te alcohol. Ka ki hangai whoke wha ako hake ako PA. Toko lahi kalasi pe whai minko around hall mo tamai kiko. Te koe ako toke tā wha tamai ni ihi aku. O ku waipe no ngahi pore o nei. Ko hai pore na ki whepaki mo ia. I ho o ako, tato te whito pe koe pore whakapaanga, pe koe pore i he alu ki he ako, ko hai whainga pore na ki whepaki mo ia i ho ako. Ko te koe ngai poe pe koe lahe ngā ue kai sisi taimi. Lahe ngai whatongia ke whakahoko. O koe kuongo tamai ki e toko ua, 2 sons, Alex and Leon. Pea koe mea whaingata ai whinga i ke wahe taimi, ke te tokangi he ngahi whatongia wha family, in my own little family, mo e extended family, o family koni nau nofna toi o Kalani. Pea koe mara e lau ke whaingofua, ai no taku loa. Lahi ngahi mea ke whinga ke whakahoko, ku sisi mo taimi ngahi pō kai ke lava ha mohe. Koe whinga pe ke te lava kapana ko ki ako tau taha, tau ua, e te ala kataki ngō fua pe. Koe fuako ngai tau loa mo whau i thesis loa, ai mahangu thesis ina mea pe se di mange au. Whakato, o whaingataa ke remain focus he ngā ue ko whai. Mo te loto in a good spirit ke te whakahoko ke te hoko atu. E koe mea whaingataa koe he aho ke aho o whakaukau koe ni e whai pe. He ku tamani koa hango lau, tau pe taha pa te sio ke ola. Koe ngā ue loa kai ki te sio ke a ola i ngā ue. Ko tuka koe challenge ahi pe koe sisi e taimi, koe lahi e ngai whatongia ke whakahoko, moe lahi pe me ngā ue ke whai, lahi opita ngā ue ke whai, ki he kumingoni moe
whakatotolo koe mo 5 pieces. Koe. Aia kone tu koe ni na ke ako koe University o Waikato. Na mau nofo, na mau hiki o nofo Waikato, pe na mau nofo o kalani pe ka ke toki alo pe ki hako mo foki mai. Na o kamata ta o mbak mahina o no na no pau heni mo ko ma ha na fogi mai bel ko ma to ai o gala nini pe fa hoko mai leva hek supervisor and I toko hok supervisor hok mai supervisor pau ke alanga no foi Waikato ke lava e gu si ta mai he ke loto si e ka ke lava ka pate no fo mamao ka alanga pe ke wofi mo alu ke ako go into my office wai pe ma office I he Faculty of Law mo te computer te tantangu tua I whae te ngā oe. Whahako me pe ka au ke anuangi pe ki ai I'll go into the office every day. Toko ni pe ke focus ke te tuka te whakaukau ki ngā oe. O whai. So, nau whoke pēu ia o ono family toni, pēa mālolo, tangata eiki, but I took a year off, nai tau taha ka kato, whoka mai pēu ki o kalanini ki hok family, ki whae. Pea lava ko tau taha, osko e tau taha pau whoki lewa ki hepe tono o whaka osi. PhD. Ai nake fine e community Tonga ko ai pa na ai fana wako Tonga na wako university na POLOKALAMA ane afi pe mo Toketa siuta lau pe al na ne tala mai pe mo mahen ka ko ngana ai mo ka kai Tonga ko ai na ke fefe ho wakai ki ai ki tau ka kai nga Tonga o kuna wako university Waikato fa fi mari pe hanga ho wakai ki ai pe ku fu toko si pe fu toko la pe ku ha O ku keke fu toko lahi, ka kono leleng mau me mahe ni mata pe, ka tawhito ki he whanawa ka koe apia ko lao. Pea, koe taha e kautaki ko he university, he whanawa ko Tonga, he ngai tau lahi ko Toketa Elizabeth Havea. Koe. Tokon lahi o bitoa happy. Pea na koe ki network, koe ki kulupu kone tokon lahi ka te au, koe ki siasi wa SULIANA metodisi ai, siasi o sasione, I he militoni, I se tatai a paunga tupo, pea nau kawa he mau ki kulupu komiti ako koe siasi, aia na aia ko sione molitika e mau sea, pea mwai me mau ki kulupu koe po ako koe laulo taha mentoring. Aia ko toko ni lahi a koe ai ki community ko ia ke au, me maybe koe ki potsiasi ko ia. Mo e ngahi ka ngā mea pena I ai, hain koe mau ko le sutukuin sa lote, ai whalele hina sisto tai mo I ka nā mo e mau. Pea mo I mau grupu whakamalo sina ka kai whewhine, fo a whakalele ia e toa tau helu. Ko ngahi kulupu pe ia ne toko ni lahi, kia te au he taimi koe lolotonga e nofo ko I he militoni. Mo nā whakaloto lahi, mo nau tokanga mo ai koe taimi koe free time ki te alo whiohi mo nau tolu. Ka koe mea te pū koe toko ni whakalau maari e koe ki mo whakaloto lahi. Me ngahi kulupu koe ni ka ta te whito ki potsiasi ko o sasione. Koe mea whakawhiawhia whoki e SULIANA he te a kō ka pau te hua tu ke university tau ngahi levolo koe ki olunga. O kui ai hatau kau toke tātonga kuna whai a koe. Hange koe ku ke tala noa ki ai. Ko ilo I pia toke tā Elizabeth Havea. Ana ku wakai hifo ki ai. Na mawhetau laki he toko naki I he katoanga koe ni a toke tā siuta lau pe alu. Pe taimsi pea follow atu pe ku koe ki te whakatonga. I kau se whake ngahi ata kune whai dai mai mi ho katoanga. Pa ulo mahana na alu lo ua pe ai toke tā. Ke lava katoa pe whatongia ki a siuta pe alu atu ka te koe. Koe ngā koe taimi whakawhiawhia eni. A tato te whito ke tau kau whai ako Tonga ko ia. Kau toke tā ko ia kuna whai ako university. I taimi ku lava ai e whanau tō ngā wau ki he. Tato te whito hanga tāna ki tōnga konu mō whai. Pe hefo ki ngahi le volo ki lalo. Ma a pia mo ako PA. Kone tū koe tai ni mi ai a koe whakatotolo koni kuna ke whakahoko. Hange koe ku ke tala noa ki aina ke whai ho whakatotolo I he ngahi tau lahi. Ko wakai hifo ki whakatotolo koni na ke whai. Nā ke mei whakatotolo I he tarite ki he totonu ko e tangata he Pasifiki.
na ke slow ake ke stati ake ai sitoa I Tonga ai I kai koe ke whakalau sitoa I Tonga te ke lawa ki o mai pe hange koe na tala no ke mua koe ki uloto ke ta alu ke whakaiki ki ho whakatotolo koe ngā ao ngai ha POLOKALAMA MAVAHE ka ki o mai pe mua ha ki mea lalahi pe ki he mea koe na ki whakahauko ai ho whakatotolo ai ko na ki whakatotolo koe ni na ki wholau ki Tonga o whaia hau research pe na ko ngā whako ilo na me COVID tahiwa whokia ta ofi ho ko lau aki ko na nga pe ho ko nga ko so ko ka wa si to I Tonga Yeah. Ko mala area of expertise ya he lao ko human rights, international law, human rights. Pea mo law in the Pacific, lao he Pasifiki. Aina whakatotolo he wa United Nations, pag wai lewa na he ko vesio la lahi ki he human rights, hiva, pa ala whakatotolo he ko vesio ko ni e totona ka kai whiwhine e sito. And I did 3 lots of interviews. Aia ko 3 phases. Al to o wha, na alo interview to o wha I Tonga. Mana e fu tokoni lahi au pita ka kai Tonga ka au and it's a difficult kai koha koe tō piki perepere ngesi I see to I Tonga. But whenga tahanga I taimi ni ihi ke whaia tānoa mo kakai. Kana fu tokon lahi au pito pe kakai toko lahi ka au I Tonga o tuku taimi mai ke o interview. The thesis ai ke lawa ia ke whakamatala atu e au he taimini ka koe whekumi pepe koe hae uhinga nei kai ke tāli ai he ko manatu I whakotau tōlu ko taonga whawhonua tau pehe tau hiki e ka kai whiwhine. Hanga ni I he tau sio koe ke anga koe o e whahu, practice of whahu. Tau tōlu koe society o tau hiki e ka kai whiwhine. Ko to ton whaka ka kai whiwhine, ko to ton whakalao ia ke oange mai ka kai whiwhine. Pea na e fumatu ak te ke I au pito pea me I Tonga ko tu o ai ni hono I kai tālia I Tonga ai ko vesio koe ke to tona ka kai whiwhine. But it made me think. I was curious as to why that was the way it is. But aluleva whekumi panai pe ngahe uhinga that I come up with my thesis. I ka ngahe uhinga lalahi category e tolu. Ana ngahe uhinga whakapolitikale, na ngahe uhinga anga whakawhonua, me ngahe uhinga whakakonistu tone, na kai ke tāri ai I kai ai ke tāri ai hato tone ka kai whiwhine I Tonga neongo e tau pehe o ku monu ia mo hikisia tau ka kai whiwhine hi anga tau no whakatonga. Koia. Oku maari a pito ai ka venge kon ku ke whakamatala ki ai pea ku mo oni au pito. He koe ngaha kue pa kua whanua ia I mamani I hene tu he taini. Mi maha pena ku iai pe Suliana. Oku nau ai na tolo mea koe mehe ki tanga. Oku fu whaka ki apito ia. Ka koe fo ke mehe ki tanga ha ka kai tangata e koe ka kai whiwhine. Koe mea koe ani koe ku tau ai koe tau whahu. Oku toe tō atu hono ui o na ngahi koloa mono whakahiki langi e whahu mai mea. All about koe women se umea koe iahangu ke tala noa ki ai. Pako ulawe be foki I he umea koe na au kwai me umea ke whanau ke totono e whanau mo hono ai koe na ai ke huki tonga. Ka koe taimi tatau ia ku ai mo ngahi mea ke he ia hangi koe na ki tala noa kai whe paki mo anga whakawhonua. Pako ke tau ilo pako whe mea mua he mea. Pe ai ke whakamua e totono a ka kai whiwhine ke ngā ke mo whakasisi hono appeals nau tolo hono tā nau tolo mga hemea pe koe ai tau mea whaanga whakawhonua ke mua ia. Koe ne tu koho whakatotolo I he mahina whoki hanga koho tā noa tu ou ai ni kai ke tāri sitoa ke whakakau I Tonga he ngahi uhinga whakakonistu tone. Oku ke pehe I ho whakatotolo e aha taimi e tāri ai pe oku pe koe osko whakatotolo au ia mahina pe he kai pe ke toe tāri ai Tonga ka tuke ka pa e liliu e hawhahinga mea I Tonga ke lawa tāri ai. Kai ke lawa atafu tāri whapapa au ki ai. Uinga e depend.
like lawyers like to say, it depends. So Mm. it depends really. Ko e mea ko ku whatongia e ko kau akademika ke nau whatotolo mo nau ate ilo. Ko tok Right. mea le waia ke kakai ko i Tonga, ke nau o ave ilo ko ia whaikile whakaukau pe te nau loto ke tāri pe kai. So ko mea ta o taina pe e kakai Tonga, mo Mm. pule anga Tonga, ka pau nau loto ke nau ratify pe ko sign ngahi konvensio kona human rights ka Mm. ku pau ke well lea pau ke hai cultural shift ai pau ke ai a shift in paradigm ai anga koe e whakaukau mo i anga koe e tau sahango ni ka o ku tau tala ko tau anga whawhonua ke tau hiki hiki ka kai whewhine ko Mm. ngahi lao koe provision koe o konvensio to tone ka kai whewhine ko ne ngā we ko hiki hiki ka kai whewhine ai Right. to ka pote tau sio logically o whenā base lepe ko vesio ka kai whiwhine mo tawanga whakatonga. Au ki Mm. te ton ki hapapale mai ai. Au to ton o whaka oho wale le contradictory le vai a ke tau pehe o kai ke tau tari e tau tolu. Ka oseange ta tau pe e tawanga whawhonua Mm. mo mea ko ni mo tau mua e kon vesio ai to tone ka kai whiwhine. Kui te ton ki hapapale iai. Ta i hene fu pampale ma ia pe hele wang mahina lewa kwai mea o i kai mo oni pe o whihalaki. Ka koe mea ko ia ke aonga ia ke ai ke whatongi ia ka kai academics ke whakatotolo mo tuku ato ai ilo ko ia. Pa toki mea ata pe ia ai ka kai i Tonga mo anga ina whakaukau pe koe hai ai mea e lelei ke tali mo i kai tali. Ka koe Right. I he lolotonga ni o kai ke futu iau ia e tari he kua fu lahi pe fuka tala noa ia pe he koe sitoa koe malia kai whewhine mo kai tangata mo tangata. Lai pe ngahi ma uhala pe he. Ko pau ke toki hoka ngahi whatonton lahi a ke whakaukau mo ilo. Pa toki lava ha tala noa lele ia i o sio ai ki he pe koe hae a lele taha matonga. Ka aku ia ha mea pehe i he sido, i fo i lao ko ia, o guai ha whai ngā kupu he lao ko ia, i he o tau i ko sido. Hei ko mandi ko tau e taha i Tonga, ko e laka whakaha lahi muna i whahe kaka i Tonga, i he nau tae loto ko ke ongo atu ko e tali e sido. Ka koku whehui a du o i ho wakai ko ki ai, o guai ha kupu he i sido a, o ku kawai mari ko ni tangata mo tangata whewhine ho whangai whatapu o ku kawai o mea ka mea ia whi a taha e kakai. Koe kupe sitoa ai koe kupu kona o ke lau ki ai ko te koe tau mua ia au kake ha kupu ia he sitoa tala mai ke tukuanga ke maria whewhine. There's no provision for same-sex marriages. In Right. the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, there is no provision for same-sex marriage. But Mm. ka koe provision o lau ki ai, koe tuku ke tau ataina ke whiri he kakai whewhine hona o ngahi Māori. Pai he Right. whakalea koe, ai whiri koe hato hoa, but I think it was spouse. Mm. A spouse instead of the word husband. Ai koe whiri hato spouse. Pa Mm. pehele pau lava ia o whakauhi ngai ke whiri hato hoa whewhine pe tangata. Oi. Ai koe kai ke pe mai lewa provision ia koe spouse and not husband. O ku ai lewa ai ngahi tū ia e lava o whakauhinga. Ai mea ko ia a mui. Ke pehe ke whakaangofua ai Māori ai whewhine mo whewhine. Mm. Ka kono mo onia koe wesia koe ako tokoni ke totone kai whewhine. Right. Koe ngai totonu a koe ai LGBTQ community ko mea ke heia. Ka ku tuu ave ai tokanga e kakai ke mea koe ni, which is a Right. very small minor sub-issue of the convention o fuulahi ke ai tokanga. Ka koe mea ke mana tui, koe systemi ko atonga o ku uia I he malaila ko dualist, ai ko dual system. Ai au ku ko te ratify pe ko te whamooni koe ki he sitoa. O Okay. Paulu he kake apply hanga tonu mai ngā he mea sitoa ki Tonga. Pau ke Right. toki hanga whalea lea ia o whao hanga he lao pe toki tāri ke whakahoko ngā he provision ai sitoa ke lao ko I Tonga. Aia ko mea koe ki he mali ha whewhine mo ha whewhine, ko mea atatā pe ia ai whalea lea Tonga ke nau pule.
o ke pule I mai tua. Ko mea ea ko halao koe ke whakangofua ha mali ha whewhine ma whewhine, ko mea pea ai whalealea tonga ke nau alea I mo nau enact, mo nau whakapāsia lao ko ia. He kai ke tau saini pe tato ki si toa pea o to mei tiki lewa whakalao ia ai mali ha whewhine mo whewhine, hufanga pe whakatapu ka tala noa mahi noa tupe. Very interesting. Ko hinga fo ke o ku ai nga he mau ia o ko ke fu ilo la mo ia ki ai he ko nga fo mani ko no fo ala we si toa ka ko hinga ka ko la ia nga me ko fa ka ke ka kai ko ne sign pe Tonga he si toa ko hu mare vai ki Tonga o me ko ta ko wai me be he na ia ocupau ke sign ia fa le area to fa fa ngo fu ko ia. E kai koe whao koe halao koe tonga, ai koe tu e taimini lao e tonga tapu foki. Ai mari koe whiwhine mo whiwhine. Ko hono repeal, ko hono abolish pe ta ofi mea ko ia, kai whakangofunga, kono decriminalise a mea ko ia, koe whatongi a tata pea ai whalealea tonga. He kai ke lawa toha ko mitisi toa pe koe UN a pua mea o whakamalohi mea ko ia. He koe mea ui ko sovereignty, ai we're a sovereign nation, tau pule pea tonga ki ngahi lawa tonga, pea koe sino whaolawa tonga, koe whalealea tonga. Ai kono toku whakangofua koe, whakalao koe, ai mali ka kai whiwhine mo ka kai whiwhine, koe mea tata pea ai pau ke whaau lao, ai whalealea tonga e ki ai, kai toku lava hauko. So, ai aku o koe be mo kakai ku nau whakakukau, ko ne saini pe koe ai ngahi tarite whakawaha pure anga peheni hanka si toa, o ko ne saini pe, o paurewa ke tau tuku lolo ki tau toluia, ki he pure anga iuena, pure anga whatahataha, pe ko whewhi tuku hau mea e whai e lao ko ia, ka koe ni ke whakamatala koe o au ki pure anga whatahataha, o ku ikai ke nau mai na toluia o ririu e tau lao ko inga ko sovereignty a Tonga. Yeah, no, there's a lot of people, it's quite popular saying that there isn't such a thing as international law. Ang pehe koe kia ha mea koe lao whapaha pule anga. And kono uhinga he koe kia lava lao koe ia o whamalohi. You can't enforce that. Ang koe lao whafonua o lava he tau polisi mo tau whamau anga o whaka, enforce that law. Ka koe mea ke lao koe ni hange koe ngahi talite koe ni. Talite international law, human rights. O koe kia whaunga ia ai United Nations, pe koe SIDO committee, ke nauha whamalohi ia ki ke tauhanga o tauhi ke nau ngahi provision koe o nau ngahi tarite. He ngahi pe ngahi whonua hanga ngau ngahi whonua Moslemi mo meau nau. Saini pe nau toke si toa ka o koe kia te ke whangofua. The women are still covered in burqas and things. So, o kai ke lava ia ki hauna tō whamalohi I mai. O kia whaunga, koe whaunga pe ngā ea ke ngahi organisations koe ni koe hanga o open up a ngahi country ke scrutiny. Ai ko taim ko tau ai ko ange tau ripoti, ki he say ripoti ke UN pe wanga whewhe tau whakahoko ai ngahi lao ke ngahi totona e whewhine. Pag hoko lewa whanongo katoa lewa u whanua ke heo ilo. So really the mechanism for enforcing international law is shame through public scrutiny. I recommendation. I think the only thing these organizations can do is give recommendations. Now pimbang mo recommend ke behe. Ka koe kia ha whaunga ia ke na o mi whamalohi I ki taki ai. Ko tau atu pe ke UN pa nau hanga o me, whakamā I tau tō tamai ko hameo koe ke mo pehe ai, ko hameo koe ke mo pehe ai. And that's about it. Ak whewhe ka pau te tau, e lawa Tonga he tuu ko ia. Hanna ke tala noa ke ki mua, ko ki whailea pe koe ko ange to tonu ki he ka kai whewhine ke nau whiri, ho nau spouse. E lawa Tonga o ka pau tau whie mau. Te nau, e lawa ke nau whuatuat ke iwe. Nā to o spouse ka ai husband. Ko ngā kene, specifically o mai whailea ka ute whaha te hoha ki ai. I don't think we have a member on the CEDAW committee. O ke ha me mi paia a paswiki ke komite koni a paswiki whakatoa. He komite si toa, pana wha o tari te ia tahiwa walu noa. Te kia ha
te gaha taha, te kawa te ngai whanua ia he Pasifiki ke UNA, nei tokolahi nau tōria nei ke colony, nau kaupe nau tō nau under the colonizing nation. Ka oku, I'm not quite sure. Ko e tue taimi ni oku kai ke, I don't know, I haven't heard of a treaty being amended. Ka ko mea pe whai ko nau tuku mai e nau general comments. Ai ko sitoa, ko sito committee, ko matau tau ia he lau International Law on Women's Rights. Pa nau tuku mai lewa e nau whakaukau, ko nau general comment en ki he ha. General comment ki he ha. Ko peke, I don't think we can, I don't think I've heard o amend o to liliwe sitoa. Pea i kai ha whawhawhunga Pasifiki a he komiti. Pa kai peke fu engage ko tuipe sisi tau paanga, you know, sisi mo tau kakai with the expertise. Ke na wo o fukau e ngai whakataha gona e UNI, New York e mo Switzerland, I think. Ia. Koi. Kone tu ko he taini mi mahino ke te au ho whamatala, pe hanga ke lau ku o mahino me alahi ia I ho o to o mai pe kone ki I whamatala konga lalahi kone ke o mai, pe aku ne o mai ia mahino o pita me alahi. Mahino ke te au ta whaako ni, ko ho whatongia nai whakahoko, pa ko whatongia ia toko taha ako kotoa pe, ke o mai pe whai whakatotolo, pe ama o atu aiola whakatotolo. Ka iho o wakai ko ke si toa ia te koe personally e ko a koe. O ku ke whakaukau ki ai ko is that a good law or not? Tui au kia o ku ke te au ka mea lelei, ke anga ngai ta ton whakalao, mai ka kai whewhine Tonga. I he ngahi, I don't, ke ha time whiunga ke whakamatala I ke he whikau ake koe lao, mai hanga mo tunga whakapaanga, whikau ake lao, pia mo e North Domestic Violence, ngahi mea pehe. Kono lele ia koe he whenga I koe e tau ngahi lao, ke in line me ngai provision koe hangi koe o I sitoa. Ka ko, o ko ila pai ngata anga, ko whakakaukau pea aku koe me whakaukau whakaako pea, me whakatatolo pehe ngahi resources that I can get. Ko whakaukau pe ki ai ha fu mau ia, ko mea lelei, he koe lelei ange tu unga kai whaka-ekonomika, whakasino, whakalamalia tako kai whiwhine, ko lelei ange ia tau ki whonua. Mo e tau kahau, mo e tau ngahi whanau. Ka koe, wai pe whake ngahi ilo ia, mo ngahi whakakaukau, toi whakapoto ange, tau te whio whakakau e ngahi mātu, a mo ngahi taki lotu. Pea, o kai ko aku ia ke talatu pe koha o lelei ange eni mātonga pe kai. Ko tuku atu pe aku ai whakaukau koe ko maa me ki whatotolo. I he mahino o ku koe sio pea aku whakaatama I whakalao. Ka koe ngahi mea ke he whokia he society o ku he kai au ki whakaukau aku. Pa ko tui awea kono lelei a koe ai tuku pe ki he kakai koe I Tonga. Ke atu pe ilo, pa nau tuk whai akia e nau ngai whakaukau. He lelei ange pe nau ngai whakaukau. Pe he kai au e ilo akia me tau kei, ki he ilo me tau kei he kakai matu o tu ange mo whakapoto ange nau whakakaukau. Ko au e koe tāna ki atu pe. Pe ko tui pe au o lelei ange pe ke tuku pe ke whai ak pe ha whakakaukau ak nau toitonga. Ka koe mea mahau inga ke nau mahi noi a hono mooni, like the basic facts. Hange koe ni, koe ke lava, koe te sign ke sito au, koe ke whakangofua e mari e whiwhine mo whiwhine right away. So koe mea koe iau, koe ke mooni. O lele, ngahi mea koe ia. Koe. Aia koe, o ku mahu inga, ai totono ka kai whiwhine, tau kai e sitoa. O ku I he society whoke, o talamai mai whang u kupu ke he society, hang koe, disability, po hae whainga kupu he society, o koe mo e nau totono aki nau tolu. Ke ta whakalao, ko ha mea lelei pe ia ke aha totono, ha whainga kupu pe he society, pe tipen pe he lao whau. Ko mea lele, ke tau lele, ko mea pe whakalotu.
e tau whenga ke lele, mo tau whio whaaki ke kaunga api, mo tau whetokoni aki, ko mea lele. I think ko koe ai kalasi ai ngahi whakaukau pehe, koe tuwha koe to tonu pasi isi ia to tonu a aku. Hanga koe anko to tonu ke kakai whiwhine, ko holoke ai ngea o tangata, pe holoke ai to tonu o tangata. Ko koe whakaukau e koe ke, koe whakaukau mamaha, e whakaukau ko ia. E kono mo oni, koe lahi ange koe kakai koe o tauhanga ange ngai to tonu, koe lelei ange kakai koe ia, pa koe tau lelei ange ngai kakai to lai, koe lelei whakaluku fua ia, ai society, whanua, ngai grupu, whainga whakatata anga kakai pe tau kau ki ai. Oku koe lahi ange koe hono promote, ai ngai mea lelei mai kakai, koe lahi ange bea lelei. O kai ke hoko ange to tona kakai whiwhine ke pehe, o si i ange ai ha to tonu i ha taha kehe. Pe koa ange, people with disability, o whakasi i ai ha lelei a maao. Ai, ko mea lelei au pito pe ia, ai toko ni koe ke lelei whakaluku fua, ai toko taha ko toa pe, mai whainga background ko toa pe. Yeah. Ko wakai peke ta taimi, ko taimi ni na ku kore atu ka koe, ke minite tolu noa, ke minite whanima, ko ngā ko whenga fo ke i o mai te ke hau ke ta interview, ko ngā ka lau ke isi pe taimi ke whaingo fua ke interview, ko wakai fo ke ai ku me os mau tau waki minite taha pe ua. Kau ki wha osa ke mua konga koe ni, ko ne tu koe ta ni mi ku lawa ho whakatotolo, nai whakahoko fo ko tanak tuunga ko ia, koe au ke o Toketa Filosefa, i he malai koe ia o e lao, pa ko taha koe o e kau tumutumu, ko tui ku o haha molofia, pe ku ai peha ki i toko taha, pe toko ua, o ku mua o ke tuunga koe ni, pe o te kia ki hata. Ka koe ne tuu koe ia, i ho tanak tuunga, na ke, na ki hange ka euna o mana tui, na ki tala mai, ku o si pe kia, pe ku malolo ho tangata e ki. I ho tanak tuunga koe ni, ko hai mea na ke mislahi taha o tanak tuunga. O mai o stano ko he me whakawhiawhia, ko hai mena ke o ngoi ka te koe ka pau nai pehe. No, misai pe ke ka mai tangata eiki. Na I think, na monu ia he nau tupu hake o sisio pe o malawa. O malawa. Na os la tawe o ngā futupu ia ki mu aangi na os mao e ako toki ai PhD au tamai ako i malai kehe ia. Ai nau tupu hake bao sio e lava, e malawa. Pe ka mea whaingata. Pea na i tuko ni lahi au pito, e tangata i ki kone ki lea pe o ngu whaafai, ngu whaatalangi u whaingata, kone pe mai pe e lava pe. Pea na whaka amu pe ka mana ke mo ui, ke kao mai, he o sio he ahoni, ka ko ilo pe o ko tui pe whiwhia mai pe, me langi. Mana. Ai kane tu he tai ni mi, Suliana, koe however from here, tanaki ho mea, pa ku ke tanak tuunga, koe from here lewa onwards, koe however tu ka te koe, te ke poke o ngā ue, pe te ke hoko at pe whakatotolo, pe te ke university pe ku ke whoki whare hopo, po ke hae mea, ai tu ke ai. Ai ko ngā ue tai mini he University o Kalani, ko lecturer pe he faculty law, pe ko whai ko lao, ai ko ngā ue whai ko whai ko lao, whai ko i ka lawyer ko ni, ai ka wako lao, ka lawyer ai ka hau pea, o ko te ngā ue ko whai ako pe ma research, ai whautohi, like write journal articles or books, ko mau ngā ue ko whai. Ai ko tu tai mini mā teu, it's called academia, hono academica, and o ko saia ngi au ia he ngā ue ko ni. Yeah. Malo apito Suliana, ko whamalo lahi at ka te koe, ko ilo i pe koe ngā ue koe na ke whai ako o Lao i he Universite o Kalani. Tokanga pe ha tau whanau Tonga, tēnau hua tu ki ai o ako mea te koe,
mi he ilo ko ia ko ke tāna ki, o nau hoko kakau loia le rei, ki tau tolu he kahau, ta tau pe murini pe ko Tonga. Ka kou whamalo la hetka te koe, ka kou wat pe whainga maare koe ni, ka pau kua hamea ku ke loto ke wha ose ake horea, ki mua ke ose ta Polokalama e whiawhini, ko wat pe whainga maare koe ni ka te koe. Whakamālua tu piwhi whakau mai au he whiawhini solo. Koe, Pea moe whakalotolahi pe, ke kawako koni aloha ke muiaki mai. Whai pe lea nei whawhai mai tangata eiki e lava pe ia. You can achieve anything you think of or dream of or wish. Pea mono whakausi pe ko ke koe tōpiki kina whai kei e tala noa. koe, Oku pere ngesi o whakatupu meme whatupu loto mamahi, pe whatupu loto ita keni ihi. Ka koe, whakaampea ata taimi ki tau lava o tala noa lelei, i he facts, i ngai mea mo oni mo ilo, o kai tuku ai tau aki lau, moe ngahi unganga whaingata a ke hā mai aha ka kai unau mao e ilo mo expertise e ngahi mala e kehe o kau he tālanga. Ko mea ko whakaamu e lava kia o ka taimi koe whaingofoa ke te hā o tala noa ki ha topiki oku it's contentious or controversial. koe, Pea tau tala noa le leipe iai o ikai ke ita mo whahakanga hei lea tai tau. That's what I would hope for. E lava ke hoko mai tau tangata hoko, o ku lava ke leleiang e tau whakakaukau mo e tau sio ke ngai mea kekehe, ko hik whaingofua ke takatuku mai e ni whakakaukau mo ne ilo ke tālanga. koe. Maolo pito e Toketa Suliana Mone, whamalo lahi atu ke te koe i he lava ko ia, ai Polokalama ko ia a honi, whamalo lahi atu i he tuku ho taimi, pa moe whainga maari, lava ke kau mai, ke whai whakatala noa ke te koe i he whiawhini, pe aku whamalo lahi atu pa me Polokalamani ke te koe. Kai ke ngā tai whamalo fotu atu foki ke te motol kotoa pe ka inga, o ku mo ilotoni, mo kau whakataha mai mo ki maua, i he Polokalama koe ni koe whakatala noa mavahe, pe mo Toketa Suliana Mone, ia koe whiwhake hono madai tohi Toketa i he lao, pe mo whainga maari e koe ni whai whakatala noa ki ai, whamalo lahi atu ke te motol au pito. Suliana, mahalo au pito, ko tui ki mahalo koe ngata anga ia e Polokalama o e ahoni, ka toki ai pia whainga maari e toki whakatangi atu, a mui, pe ka ko ilo i pia ke fuwhe mo e gina, tātou te whito i he whai ako. Mahalo au pito e Suliana, Malo. Thank you. Malo apito e kainga, mo mea mai ke Polokalama ko e whiawhini, ka ke ngā tai ko ke i whamalo pe whoki ke tau ngahi kautaha ko ia, o kuna o sponsor ko e tau Polokalama, tātou whito ki he South Pacific Loans, whamalo lahi ke Selectable, pa mo South Pacific Loans, i hono ke sponsor ko e tau Polokalama, lava ke ao mai e ngahi Polokalama, ke o atu ke mamata mai ki ai, pe mo whanongo ki ai tau community Tonga, a tātou whito ke ngahi Polokalama ko ia, o kuma o atu mi heni mi he vipon me tia. Iho o whia mau no, ka pau ku ke whia mau ke ko mi hamea lea le whakatau hao api, pe kua whainga tono no whakapaanga. Ona ke te sio kehe me South Pacific Loans, o kunau iai, ke nau tokoni atu kia te ko iha whaahinga whia mau ke. No walu nge au, walu, hiwa walu, te nau lava o tokoni atu kia te ko iha whaahinga whia mau ke. Ko Page Fashion Store i loto nuka ofa, o ku nau tokoni ki tau ngahi Polokalama ko ia ko atu ni heni, te kalawa pe telefoni he whika ua fitu, tolu ni maono, te koe walu, nima tolu ono. Mau, ai whahinga wala koe whanau, kihe, teo koe ne whakame, mau kotoa pe me ai. Au kihe, wala kihe whangilonga i whanau, suspenda, koe su, mau me suti, kihe longa i whanau, o yang te hela hau he takai, ka ke awhia tu pe, i he Page Fashion Store, hanga tu ke tau mo pe au building, i loto nuk alofa. Ai o whaatotongi ai uhila, pe koe office koe ai atenseni ale, hanga tu ki ai whare koe ni,
Koe page fashion store. Pete ke telefoni be na telefoni te na lava pe tokoni at ke te koe. Pau ko whanau ki he line ta u hongofulu. I he tau tahaono, ma'u atu pe mohonau wala I pe mi he page fashion store I loto nuku alofu ki modolo o ikwanine o na ki futokanga ka pau ke sino e ka wala ko atu he page fashion o atu au ke size la lahi au pito mau alo au ke fitu XL ma'u kotoa pe ho size o ia I he ngai size ko modolo ko au ke lotu he ke si ena au ko si whakafola o si he wharekoloa te ke lava ma'u he ke si ma suspender te ke ngau e aki ki he lotu I he wharekoloa koe Pro Club a pe he foki e ngahi te ke su Nike su lotu moha whahenga style a pe ma'u kotoa tu pe ia mi he page fashion store ko iai e kai ngatonga mo me atu ki ai whia telefoni pe na ua fitu tolu ni mao no pe koe walu ono nima tolu ono ko tau whare kai ko ia seafood I loto o ta hou oua koe I Haven Kitchen o I kai peke te aha whare kai seafood ia te ke mau I okalanin ko alo kai e te I fuange I whare kai kon I Haven Kitchen Fika fitu taha F Portage Road o ta huhu peko telefoni noa ua taha ua fitu walu ono hiva ono o kuna wawa peto tāpuni hongo fulu po uri ko inga ke whakawhanga maari I koe ko temi ke whekai he po uri ona ke te haka sipi ko inga he mohe sipi pa ke fiu whenga ke ahe pongpong ia he whare kai hao seafood ka ke ngoi ke te koe ku ke mo I lelei I he whare kai koe ko tau live stream mana tu ugai ni ihu na utala mai ka au koe he madol ko polokalama mai ko live stream ia ko live ka ko talano ata ko live stream ke aluatu au me ume faita o faita I ho katoa nga I ha feitu pe ke ia pe ko holo pe ko Hamilton pe ko fe ia wa uki fuofua feitu I nuslani feitu daki mai ka ma watu o faita a ho o ngahi katoa nga ko ta fai a mari graduation me ha fua te ma ke putu te ma lava ko do pe o whahoko ai ngahi faita ko ia bihe bipon media live stream no wataha ua no anima no ono no fitu fa se pe fa kau ko ni ke te motol fa malo ke te motol ho me mai tau ki felongo aki I he taimi ka hoko mai I he tau proklama malo ka pongpong e tok fra hoko atua e tau proklama ko ia fat fonua fo o malo ki hongo fulu to ka taha pongpong ka mo mea